Welkom by vandag se lesing oor distribusiebestuur en kleinhandel. Ons sal die noodsaaklike funksies wat deur kleinhandelaars verrig word en hul rol in die voorsieningsketting ondersoek. Kleinhandelaars is die ruggraat van ons verbruikerservaring en oorbrug die gaping tussen vervaardigers en kliënte. Kom ons delf in wat presies kleinhandelaars doen. Kleinhandelaars tree op as kurators deur bemarking. Hulle kies en verkry produkte wat ooreenstem met kliënte se behoeftes en besluit wat om aan te hou, in watter hoeveelhede en teen watter pryspunte. Doeltreffend voorraadbestuur is van kardinale belang vir kleinhandelaars. Hulle reël die balans tussen genoeg voorraad om aan die vraag te voldoen en die vermyding van oormatige voorraad wat kapitaal bind. Kleinhandelaars is aan die voorpunt van kliënte-interaksie. Hul verkoopspersoneel verskaf produkinligting, beantwoord vrae en help kliënte om ingeligte aankoopbesluite te neem. Bemarking en promosies is noodsaaklik vir kleinhandelaars. Hulle gebruik verskeie kanale soos advertensies en sosiale media om hul teikengehoor te bereik en vraag te stimuleer. Kleinhandelaars hanteer ook betalingsverwerking, wat veilige en gerieflike betaalopsies bied. Daarbenewens het hulle versamel markdata om sakebesluite te inlig en terugvoer aan vervaardigers te verskaf. Ten slotte, kleinhandelaars speel 'n veelsidige rol in die voorsieningsketting. Om hul funksies te verstaan is noodsaaklik vir bemarkingsstudente om te begryp hoe kleinhandelaars funksioneer en waarde toevoeg in 'n mededingende mark.